Pemirsa anutin seselah tim liputan, pemargin catur berata penyepian ring Kota Tabanan memargi antar. Ring peteluan Patung Adipura, pinaka genah ngeranjing nuju Kota Tabanan, taler kepanggih sepi sipeng. Pemargin Raina Suci Nyepi, warsa saka anyar, siu sangangatus petang dasekutu sering Kota Tabanan memargi antar, kepanggih margi ageng sepi, wanta sawatara pecalang sane ngemong tugas. Gena fasilitas umum, sekadi pekan terminal SPBU, miwa rumah sakit kepanggih sepi, asapuni ketala ring jalan raya bypass Insinyur Soekarno, sani ketanyane kosek kendaraan penumpang miwa truk barang, kepanggih kosong. Kalian adat manus merti, dau pale, nyoman sarjana maosang, pikeling Raina Suci Nyepi warsani mangkin, kerasayang memargi ning, sayang sarang warsa sedurungnya nih, ketarkayang memargi, sangkaning ring Raina Nyepi puniki sinarengan, ring pengeroh bulan puasa agama Islam. Maka kali rainan umat agama inucap medue tetujon sanepate, inggi punika, antuk mulat sarire, mangdane sida manggi kahanan santi, nyoman sarjana ngicen apresiasi, mawinan rasa eling krama sejeroni ngemargiang bakti, sampun sayan ngelimbak, kaptiang kahanan treptis kadipuniki, sida kerak sebecik, kantos, kepungkur wekas. Depannya saya tetap ajak hari raya suci mesti yang Tim Liputan, Bali TV.